It-talba tagħkom hija biss ġejja minn kurzita tal-ġurnalisti. Il-valur tal-arloġġ ma jkunx iddeterminat minn ritratt. Din kienet ir-risposta lill-Ministru Tonio Fenech lill-ġurnal The Times. Il-Ministru Fenech ma rridx jagħti permess lill-ġurnalisti ta' The Times biex jaraw l-arloġġ li jinsab fid-dar tiegħu u l-rcieva fil-prezenza tan-negozjant George Farrugia, il-persuna li ngħatat il-proklama brabta mal-iskandlu tal-għoti ta' commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. Tonio Fenech irrifjuta wkoll milli jipprovdi ritratt tal-arloġġ lil The Times sabiex il-ġurnalisti jkunu jistgħu jistabbilixxu l-valur tiegħu. Kien il-Partit Laburista li żvela lill-Ministru Tonio Fenech kien irċieva dan l-arloġġ. Inizjalment Fenech ċaħad dan, iżda wara konfront fid-depot tal-Pulizija ma' George Farrugia nnifsu u qar li kien irċieva dan l-arloġġ. Fenech kien qal li kien marandu d-dar bih George Farrugia, Ray Farrugia. B'George Farrugia iżda jisħaq li huwa kien mar ukoll id-dar tal-Ministru. Skont il-Ministru Fenech dan l-arloġġ sar mill-mara ta' Ray Farrugia u ngħatalu għaliex din il-mara kienet tammiraħ. Wara sar magħruf ukoll li George Farrugia kien anki iltaqa' mal-Ministru Tonio Fenech fil-Ministeru tal-Finanzi dwar tender li ma kienx rebaħ. Fil-jiem li għaddew l-ex Chief Project Officer tal-Enemalta Ray Ferris tressaq il-qorti akkużat fuq frodi aggravata u korruzzjoni għaliex irċieva platt tal-fidda mingħand George Farrugia.